Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Tadi kami police station kalau orang mengilap dengan katnya kali ramai balong di pekan apa ya kan kiat kum itu nak nomor plate jong dua kali hok bagi sim nak maki nomor hok bagi kamai sok kamai jam kelam ngicing siu khajana sunu syak sarkarnya kum na syaka police department kum isi sim di stiker man usnam buat di bandrnya wagum juru kani kalau ro ka basai ba dengilap nang ni sakmat ini balik kita kelam ngicing map ka central body kan buat lah jong ka kendon kum mengisi ai ka ngisi ai di kendon ki ba ya ba minum map chu ini i jai beriau ki wan kamai ai kelam ka nong rem baki dan kat nas lagi wan sem di kat beriau kenapa kau kilak wan kamai hilek na ki kalau kau besok ba susiat number ba susiat private ba cuma dah original kadai ka original kali cuma mentah dai altu 800 dia fikir tak setawai ka altu 800 nomor plate ada itu nak jono dari original dia stiker hilala mentah ban su nomor ka pertai mentah pertai digital hilala bener nomor hilala sutu kata yang maham punya itu bat ni kentu ru ya ka police department ka traffic branch bahkan simkiah luar bayi dai bahkan bahkan bu checking na man kuat ba ndai ban su ang man su checking online baik long ka besok nomor ba mentangi lalap kum gini cai ba kum ju ru itu department ru ni hap hi ban kentu ba subha de mi surat de bu checking nomor ba ki su song tu klem ka jingtrei feel dia penumlap ka i ga jing dan ka surat ki kamai lang buat pi gini ki ba situ nombor plate ni kamai si ya kata ting dan ting ba lihat nomor nimtep kamai na Asia nomor kidi along besu kamai tu ting dan ting ba kli nimtep kim dai rai beriau bi tu meniru kemut kali kali kamai ikut selabat ikut kalau ngumnya kali kalak benda jong perlapan ka original nga tu jong nomor jong ini kan rem siu khajana sunu ngesu kamai sok kalau ngumkan aba peniwan mentan satana ru asar ni lumbing jiri badan duty tu la keren syai ba kum gini kikia sadkan hadu saus pak san spat teli takanya ba kali is khasi hills ka di bandan tang sana jar aspa di sekitar kibian di balong saus pak san spat teli tapi keren tu nah buat sangat mana ka jing ni subuh dah ka complain kenapa kin lap himaki ngilingin ngimdai ki ngimdai ki ai dia bu be ka an ba kan le no kan simrai kum no lepas kau nak bakin checking tharai nang ni sakamat ding lali bu complain tu tharai ki hap le hi kat kum jing dawa jong 8 baht nomor kitrai no ling na bentau 8 baht ki hap le hi ki ai nong tu la su ni la ban ong ki nong tu ta ka jumpa baju ki dia jual non ki ki ong kat bakloi ni la man min bu no la checking man ki man ki area jong ki kita bu checking dia bat di kali checking no hantam ni ban check online tu ki man pan no kot islah ki original sama lap di syak